Sirapun Wat niat ku ngebambang Kimak duit 5 hingan Dacok kudo berhutang Sepenan gajian Sepenan gajian Nunggu di bulan 2 Gaji mangsa ku upahan Total ni 2 juta Total ni 2 juta Mawa lebih mawa kurang Amun ada kahaga lapah ram sebambangan Kelintang banjar puluh Saya telu lalat rekang Sirok pun kilo tabuh Tabuh ni tabuh jarang tabuh Siapa pun lapahnya ulun rambutan tahalu buah kedondong pasaku tahalu niku dek badanku raju gonggong Ada di kipas tegudang unggah kaca setiapnya nari ngas dek di kudo gol kudo siku baca amaniku itanya iku mak bakal rugi yang ngedok tanu berak dia madui sangat mari terima kasih. Sekali lagi ingat pilu buat dilanja pihak Sabai dan pilu bertanggung.